murakoze twakwiga. Yesu ashimwe. Turashima Imana itugejeje kuri uyu munsi. Imana ihabwe icyubahiro. Turashima Imana ko tugeze kuri uyu munsi wo gusezera sokuru bwa nyuma. Nubwo bigoye kuvuga, turashima Imana cyane ko sokuru atabarutse ari umukristo. Kuva nyine twebwe tukimenya ubwenge ntabwo yari akijijwe, ariko turashima Imana ko agiye ari umukristo. Tugize ngo tuvuge ibya sokuru ntabwo twabisoza, ariko mu mwanya muto baduhaye reka tuvugemo bikeya. Sokuru icyo muziho njyewe, yakundaga abantu, yatweretse urukundo. Ntirwaheze mu bakuru gusa ngo abakuru aribo barumenya, natwe abana yararutweretse cyane. Nk'abuzukuru be twararubonye. Sokuru yarankundaga, n'abuzukuru bose muri rusange yaradukundaga. Ntabwo twari tuzi ko twamusezera ubu ngubu, yagiye tukimukeneye, ariko turashima Imana ko yamukunze kuturusha kandi agapfa yarihanye ari umukristo. Ibindi byo babivuze, gusa sokuru agira iruhuko ridashira. Akumve umwe mu bavandimwe kubera ko ari umuteguro w'Imana zarabaye. Turi hano twese, Imana nishimwe. Dushimiye kuko duhagaze kuri uno munsi mukuru wa muzehe, kandi tukaba tubona icyo tuvuga kuri uno munsi. Imana nishimwe kuko hariho n'uyu munsi yari gupfa, ariko kandi tukabura icyo tumuvugaho, kandi yarakoze imirimo myiza kandi myinshi. Uyu munsi dushimiye Imana kuko duhagaze kuri uno munsi tuvuga muzehe kandi yarihanye. Imana nihabwe icyubahiro. Muzehe yakoze imirimo myiza mu rugo rwe kuko zari inshingano, ariko kandi akabikora neza. Noneho twatekereza ukuntu abikora, ariko kandi ku munsi wa nyuma tukabura n'icyo tuvuga, kandi yarabikoze tukumva biratubabaje, ariko Imana yarabikoze kandi bikora neza. Turishima nubwo bibabaje, ariko kandi mu mitima iyo dutekereza, kuko twese turi abagenzi muri iyi si. Imana itugirira neza, muzehe arangiza neza. Imana nishimwe. Muzehe yari umuntu w'urukundo rwinshi, yakundaga abantu kandi agakunda abana, agakunda abantu bose. Yari umuntu w'imico myinshi, wavugishaga abantu, agakunda abashitsi. Yari umuntu wakundaga, yabona n'umuntu agiye kubutambuka bwije akazamugarura. Icyo kintu yarakigiraga, kandi yari nk'impano yiwe gukunda abantu. Imana nishimwe. Ishimwe kuko uru rukundo rutamupfiriye ubusa. Abantu bose yagiriye neza, bakaba bamusabira umugisha. Imana nihabwe icyubahiro. Ikindi cyongeyeho, muzehe yaradukundaga, agashekerera abana. Jewe namenye kugaburira umwana twaratandukanye ngeze hano. Narazaraga akagaburira umwana nicaye iruhande rwe, akamugaburira kuko akavuga ngo tuza tumenya kugaburira abana, kubera imbabazi yagiraga imbabazi z'abana zirenze, kandi atitaye ngo uyu nguyu ni uwanje, uyu si uwanje. Abana bose bari abana biwe,
agakunda abantu bose, abana be ari abiwe n'abafurero twabanaga yarabakundaga. Yari umuntu wakundaga abantu bose kandi akabegera. Uyu munsi wa none tukaba dushimye kuko arangije tukabasha kuvuga ino mirimo yiwe yagiye adukorera. Ubundi kandi yari umuntu wari uzi guhinga cyane. Ibi baba bavuga ntabwo ari ugupfa kubivuga, ni ibintu jewe kuva nshatswe muri runo rugo ntabwo nigeze mbonaho basaka, kuko yabivuze iwe yaruvukiyemo, jewe narushatswemo, ariko ntabwo nigeze mbona hasaka imyaka ngo tujye. Yarahingaga kandi agahinga neza. Hari n'igihe yatemaga umurima w'ibishimbo iwacu, baratema gusa bagatwika bagatera. Yatema umurima waje kuwutera ugasanga asa nkaho yawukubuye, kubera ukuntu yakoraga ibintu neza, akabikorera isuku. Ikintu cyose agiye gukora yagikoranaga isuku kandi akagikora neza. Dushimiye Imana kuko yarangije neza kuri uyu munsi. Shimiye Imana kuko muzehe ubwo batubwiraga ngo yagwaye, ntihashize iminsi ingahe atangira kwirega, yohereza amarikodi yihana atubwira kuko ahabona kuko urugenzi rwiwe rwegereje kandi ashaka kuwihana ngo tumubabarire. Abantu baramubabarira, hari abo bavuganye ku matelefone, hari abo batavuganye ariko kandi bumvishije ayo marikodi. Turishima, turavuga ngo Imana ishimwe kuko yamuhaye uwo mutima wo kwihana kandi abikora neza, abikora mu isuku nziza. Turishima. Ikindi cyongeyeho, ndashimira mukecuru yaramusengeraga. Mukecuru yagaze amusengera, ntabwo yigeze areka kumusengera. Tekereza igihe bashakaniye n'igihe yatangiye kunywa izo nzoga, twe twari duhari, ariko iwe akicara amusengera, akatubwira ngo ngiwagira amasezerano kuko muzehe azakizwa. Jewe nkareba icyizere agira nkakibura, nkabona arashaje, ariko akicara avuga gusa ngo azakizwa. Bitinde bitebuke muzehe azakizwa. Ntiyigeze acika intege, uko asenga niko amusengera, kugeza ku munsi wo kurangiza aramusengera kandi Imana iramwiyereka. Imana ishimwe. Imana ishimwe kuko yumvishije amasengesho, kandi ikintu cyose nasanze ari ukucihanganira, ni ugukomeza kugihata icyaruha ukakigeraho. Imana ishimwe. Iyo Imana ibona kuko ufite kwizera gukomeye, ndagira ngo ibintu zikomeze ikabyigizayo kugira ngo ukomeze usenge, ikomeze ikumve kuko ukomeje gusenga. Ntiyigeze acika intege, babanye neza kandi babana musengera. Ndavuga kuko muri urugenzi bwiza muzehe yagize, nabishima mukecuru kuko yawe yabiteguye neza cyane. Imana nishimwe. Muzamwihanganira abo mubana kuko muzabahemberwa. Nzamubona kuko ikamba mukecuru azambikwa ajya mbere ni amasengesho yasengeye muzehe. Imana nishimwe. Ndamushimiye cyane kuko yamugwajije, byari bigoye kandi ntibyari zoroshe, ariko Imana iramushoboza mu mbaraga ziwe nkeya kandi yarageze kure, ariko Imana iramufasha, aramugwaza kugeza ashoje urugenzi rwiwe. Imana nishimwe. Ni ukuri muzehe turishimye kandi turanezerewe kuko duhagaze kuri uno munsi. Aba bantu bose bicaye hano bakoze amateraniro, dushimira itorero rya Methodiste ryafashe uyu mwanya, dushimira amatorero yo kuri uyu musozi. Nubwo mubona baduhagarara ngo twatinze, ariko kandi uyu munsi bari kureka tukabavugaho bukeya kuko byari byiza cyane kubivuga. Ndashimira abantu bose badutabaye, nubwo babivuze ariko naje sinareka kubashimira. Ni ukuri mwagize neza, mukimara kumva no makuru baraje abagize uno muhana wacu baradutabara, batuba hafi. Amatorero yo kuri uyu musozi, Imana ibaha umugisha. Dushimiye umuryango wacu, Imana ibaha umugisha. Mwagize neza, barahagurutse
bakoze imirimo ikomeye twebwe tutari gukora, ariko barahaguruka babigira ibyabo, barakora neza, turishima. Imana nibaha umugisha. Ndashimira kandi abaturanyi banje duturanye, abamama duturanye, batubwiye amakuru jewe ngwaye, nta kintu nari nshoboye gukora, ariko kandi barahaguruka barakora sinoreka kubashimira ibintu bakoze. Imana izabahe umugisha. Ndashimira ababyeyi bacu, ndashimira papa yaje azana n'abandi, ndabashimira kuko baje kudutabara. Ndashimira abamuyihomba baraje bakimara kumva amakuru, ariko n'uyu munsi babonye kuko ari ngombwa baragaruka. Imana ibaha umugisha. Ndabashimiye mwese. Abo tutabashe kuvuga si uko tutabashimiye, muri rusange mwese abantu bose batabaye, Imana ibaha umugisha. Muzehe tumwifurije iruhuko ridashira. Hano araramukanya hano mu Rwanda hose, bagiye tugerana ahantu henshi hatandukanye, imanza z'ubukwe n'izindi ngizi. Abona abantu ataraheruka, abona igihugu atarazi, biramushimisha cyane. Ndetse yari yaraje yarahumye n'ijisho rimwe, twaramuvuje nshake twagiye gukora ingendo gutyo, abona neza, ijisho rireba neza. Aratura, yamaze umwaka hano iwanje ari muzima kandi yitonze. Aranifata yavuye hano atanyweye inzoga mu gihe cy'umwaka. Bukeye aradusezera, reka asubireyo, yarakize. Imana ishimwe. Kuko yari amaze imyaka 16 atabona abana be n'abuzukuru. Keretse nje wagaze ugerayo inshuro nyinshi, ariko nanje nari maze imyaka 8 ntagerayo kuko nari mperuka 2015. Ndamuherekeza mugeza i Rusizi, atega indege arataha. Aratura habaye mu ntangiriro z'uyu mwaka, agira intege nke, ariko bisanzwe. Habaye ejo bundi afatwe n'indwara isa n'imutunguye, fashwe mu kwa 8 gutangiye, ariko yiyumvisa ko ashobora kutazakira nubwo atabitwemereraga. Yamaze ibyumweru 3 birenga arimo yitunganya n'abakozi b'Imana b'itorero rya Sepake mu Minembwe. Abantu babonye YouTube byaciyeho, yakorewe umuhango ukomeye. Yewe nakwita kushimishije. Imana ishimwe. Tiyarekeye aho, twagiye tuvugana, abana be, abuzukuru, abakwe, kuko muzi imbuga zabaye nyinshi, hari urubuga rwiwe. Ntiyarekera haja no ku rubuga rwa sogokuru. Mwama kugwa abantu benshi baganiriye nawe ku rubuga basezera, abwira abantu ati niba hari ikindi kindi mwibuka ndavuze cyangwa se ntihanye mu nibutse. Aritunganya kugeza ku munota wa nyuma, ko yacikanye saa 4 zo kuwa gatatu tariki 10 mu gitondo. Abari bamuriho yaragihaye avuga, akikijwe n'abapasiteri, kandi muzi ko Minembwe amatorero yose ariho yegeranijwe kubw'impamvu z'umutekano. Kubw'iyo mpamvu rero nshimye Imana ko tubaye kuri uyu munsi. Sinavuga data ngo mbone umwanya uhagije, ariko ndavugaho bike cyane, iminota mike. Data yaragira urukundo, yakundaga abantu atarobanura, yaragira ubuntu. Sinzi ko hari umuntu wavuga ko yigeze amusaba ikintu arakimwima.
amafaranga, amatungo, yagiraga ubuntu bitandukanye n'abandi bantu bose. Yari umuhinzi uzi guhinga abantu barahinga, ariko hari umuhanga wo guhinga. Kuva namenya ubwenge kugeza tuje hano muri 2017 ntabwo nigeze mbona iwacu basaka. Hano hariho abanyakarere, hariho abanyabiraro mbiri, ibyo gusaka byari iby'abandi. Wenda bashobora kuba basasa nyine aho bagereye hariya, Minembwe barahunze ku biraro mbiri, wenda byashoboka. Yari azi kwita ku matungo. Inka zacu bagazwera ku musozi ukazitandukanya n'iz'abandi. Bimvuga bihagazeho kuko hano hariho abantu b'iwacu. Inka zacu wagazigeramo ugasanga zitandukanye n'abandi n'iz'abandi. Yari azi kuragira, akamenya kuvura, akamenya no gukama. Gukama nabwo abantu bose barakama, ariko hariho abazi gukama. Yari azi kubaka inzu. Inzu yubatse, iwacu mu mama niwe azakunda guhoma, ahagaze abifuza kuyihoma, guhorobeka ca gitaka ca mbere. Ikintu ciwe cyose yagikoranaga isuku. Yakundaga abana. Ndibuka kera dutuye Imirimba, twagiraga amasuhuriro hafi. Abantu benshi twari duteranije inka bifuzaga ko abana babo baje mu kiraro kubera ko ari muzehe uriyo. Aho ni kera mbere ya 96 kugeza n'ubu. Urukundo rujya kundu uruhinja, umwana w'uruhinja kumumusigira ukamenya ko umwana amwitaho nk'uko wamwitaho. Ibyo mvuze abantu bacu bose barabizi. Ariko twahoranaga umutwaro, tukavuga ngo se iherezo rye rizaba rimeze rite. Ariko ndibuka ndi muto, dutuye Imirimba, nigeze numva mama n'umukristo usenga kandi cyane, kandi kuva kera. Numva arimo abwira abantu amakuru, nawe yabwiraga ndabibuka ko afite isezerano, kuko Imana yavuze ko aza ari umukristo. Yesu nako yavuze yuko azakizwa, atazasaza ari umupagani. Icyo kintu nagaza ngitekereza, ariko habaye ejo bundi agira amahirwe y'imboneka rimwe, umwanya urambuye. Shimye Imana kuko yabikoze. Kansoza nshimira abantu baje kwifatanya natwe, ashimira abanyamuhanda ba hano batubaye hafi ejo bundi tumaze kumenya amakuru. Imana ibahe umugisha. Ashimira itorero ryanje rya Methodiste batubaye hafi, mwakoze ibitaramo inshuro nka zingahe hariya mu rugo, mudufata mu mugongo. Imana ibahe umugisha. Ndashimira abahire ba hano iwacu Nyabiheke, muza mukora neza, twarabanye kuva uwo munsi kugeza ubu. Imana ibahe umugisha. Ndashimira ubuyobozi bwa Mutualite Nyabiheke kudutegurira no kutwemerera gusibuka. Imana ibahe umugisha. Ndashimira cyane perezida w'inkambi, ahora adufasha muri byinshi, murabizi. Insengero hano zirakinze, niwe wadutije hano hantu. Ni ukuri Imana imuhe umugisha. Ndashimira
abatunzi cyangwa se mwasogokuru umutunzi hano mu Rwanda. Ni ukuri imirimo mukora ni myiza kandi irashimishije, Imana ibahe umugisha. Ngashimira aba diaspora bacu bari Etazini ndetse n'abari i Burayi. Murabizi imanza zose zikoreshwa nk'amafaranga. Abo bantu badutera inkunga mu buryo bwinshi, harimo n'amafaranga menshi. Imana ibahe umugisha. Ndashimira kwa ba Muyomba, bakimara kumenya amakuru baraje baradusura mu rugo. Bose baherereye i Kigali, ariko none n'uyu munsi baje bari hano. Imana ibahe umugisha. Ndashimira ba data bukwe, nabo bakimara kumenya amakuru baradusuye, n'uyu munsi baje hano. Imana ibahe imigisha kuko dutabara. Ndashimira no kwa ba Muyomba wa data, tugirana amasano sinayamenya, ngira ngo bamuzehe nibo bayazi kuko barashingiranye cyane. Hari aho bimwe usanga rwose amasano yegeranye, sinza mbabara nk'abasita bakure n'abavukanye nabo. Imana ibahe umugisha. Ndashimira abantu bose mwaje hano. Hari abavuye i Kigali, hari abavuye mu ntara, ndetse hari n'abavuye i Bugande. Mwese Imana ibahe umugisha. Baramubanje bari hano, mwese mwaje kwifatanya natwe, inshuti n'abavandimwe, turabashimira cyane. Kaba nkomeza barumuna banje, bashiki banje, abana, mukomere, data ari mu ijuru. Imana ishimwe. Mfite ishimwe cyane aho ngaho, nta byinshi narenzaho. Mwese Imana ibahe umugisha, kandi data tubifurije umuzuko w'abera. Murerwa babivuze, abenshi nyine batari bamuzi. Jewe ni mukuru wanje kandi twarabanye hariya mu Mikenke. Twabanye igihe gitoya mu Rwitsankuku, aragenda aja mu Mikenke ngo buce ngo aje Imirimba, kandi abana nyine na mukuru wacu Rugarira. Twebwe tukaba handi ngo ni kuri Kubu. Ariko ico mvuga jewe, Murerwa yarubahaga, ni ukuri yarubahaga, akaruha kanyubaha nanje ndi mumuna wiwe. Yaranyubahaga mu buryo bwose n'iby'ukuri. Abe niyo yakoraga ibintu by'ubusinzi, narazaga na mucaha akumvira kabisa, kamaja kuryama cange se agatuza agaceceka akubaha. Ubundi nkuko abana bamye kubivuga, supfa kubesha cange se ngo tubikabye urukundo rwo. Reka mvuge ngo ruraranga abiwacu bose. Mwa data na bene data bacu hano barahari, barabizi kuko bakuru banje bose barangwaga n'imbabazi, bagiraga urukundo. Uhereye umukuru rero tutabonye, ariko kase wabaruhazi, ise waruvumera, Kadagira shari ari Bugande, na se wa Mutanga, kugeza kuri Murerwa. Ndamukurikira ubwa kabiri. Abo bose uko nyine uyu mukobwa avuye kuvuga Mukarubonera,
niwe azagaburira abana mu buryo umwuzukuru wiwe azamutamika nawe agatamira, yasomesha amata nawe akamusomesha ku mata yiwe bamuhaye agasomesha. Abo bose barangwa n'izo mbabazi, bagasura kandi bakagira urukundo. Ubwo rukundo mu by'ukuri bararugira. Abantu bose abenshi abo twabanye bose barabizi. Imana ishimwe cyane. Ndetse bazagera bakavuga ngo urukundo rwacu ngo bava kwa bamuyomba, kwa bamuyomba bamuzehe ahari ngaha Manowa base. Uko ni ukuri niko bazaga babivuga, ni ukuri tugira urukundo. Murerwa yarangwaga n'urukundo n'imbabazi n'ubufura, nk'uko mwubushe mu buhamya bwiwe babivuga. Iyo atanyoye inzoga yagiraga urukundo n'imbabazi n'ubufura, ibyo bintu byaramurangaga. Uko ni ukuri. Reka mbabwire, umuntu kuma kwiyaturira neza nabyo ni amahirwe. Hari ukuntu umugabo bazaga bamubwira nyine bene abantu bose bamushaka nko kumwigisha kwemera, yaje kuvuga akamubwira jewe ndi umupagani, atari ko ndi umupagani wa sepake. Uko niko yazaga avuga. Bukeye ndetse hari akajambo kandi yavuze umunsi umwe bamubwira bene uko nyine bamwigisha, baramubwira ngo genda wemere. Ati jewe ati nzaja mu ijuru. Ati reka mbabwire, ati Rusingizwa zoba ari ku muryango ngo na nyirajuru umugore wiwe, ngo na nyirajuru ngo maze bareke kunyishiza. Ako kantu n'iby'ukuri yarakavuze. Yama yerekanaga biterete bari sitandari mu Minembwe nyine sitandari ubundi yerekana nyirajuru ni kina mama muri sepake yose mu Minembwe, niko navuga. Muri Karingi ho niho cyane ashinze imizi, ariko yamavuga ngo bazaba bari mu muryango ngo maze bareke kunyishiza uninishire. Ako kantu nako yarafaga akafite imicizere kuko azija mu ijuru. Bari izindi bivuga ngo nta gushidikanya ngo mu ijuru hari umunezero. Ni by'ukuri ijuru iyo ribonye umuntu wihanye haba habaye umunezero. Mu ijuru ku ruhande rwa Murerwa nta gushidikanya Murerwa yagiye mu ijuru. Ibyo yakoze byose yakoze mu mwijima, yakoze mu gihe cya Satani nyine. Dushima Imana kuko bitsimbuwe n'ibyiza akaba aherutse ijuru. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo reka tubashimire mwebwe abantu mwese baje kudufata mu mugongo, ko twogera utuvuge twotakaza umwanya cyane, kandi twobivuga n'abandi nuko barimo kuvuga. Murerwa yageze urugenzi rwiza kandi yarihanye kuko bayivuze ku mbuga no ku bindi. Hari mushiki wacu wagiye kumusura iwaza hayarira, ariko Murerwa hayavuga neza, aravuga neza tukada duseko mushiki wacu. Nyuma yabwo amakumbira ati nukuri n'uwo mutabonye arerekana kuko atagifite iminsi. Naho turabashimiye mwebwe mwese bavandimwe ba hano, izo mwakoze byose Imana y'ijuru aheze imigisha. Dushimiye abavuye i Bugande, haje abantu benshi batabaye. Mwebwe mwese mwaponze itike yanyu kugera hano, Imana y'ijuru aheze imigisha. Dushimiye abavuye muri Kigali cyangwa se atandukanye hose, ababaye hano n'abandi bahabaye undi munsi batabonye umwanya. Turavuze ngo mwese Imana y'ijuru ibahereze imigisha. Tutari tuvuga ngo nakana nakara twogeraho bizajya tukabibagirwa, ariko mwese ababaye hano, abo twabonye n'abo tutabonye, Imana y'ijuru ibahereze imigisha. Ahasigaye mwene data tumwifurije iruhuko ryiza. Murakoze. Murakoze muzehe, n'Imana itadukorera isoni. Ndavuga muzehe
nk'umuhungu wiwe, umwana wa mukuru wiwe, muvuge mu rwego rw'abahungu biwe twese turi hano duteraniye aha ngaha. Tena nongere muvuge nk'umuturanyi twabanye mu Mikenge. Jewe menye ubwenge nasanze tubana nawe, niwe wanigishe gukama. Kurya Rubonera yavuze ngo muzehe yagaza akama neza. Namba naje naramenye gukama ngakama neza, nkagira inyana nziza, nkagira inka nziza, niwe wabinigishije. Data yari umworozi ariko agira amagambo make. Ariko uyu data wacu icyazi yakenera ngo acigishe n'undi akimenye. Yari umuhanga mu buryo bwose bubaho, kandi akagira imbabazi nyinshi. Nza nibuka igihe kimwe twari mu biraro ahantu na Ruvumera, ise wa Ruvumera nawe ari umuntu w'imbabazi nyinshi, atuzanira ipantaro zibiri. Ni nazo pantaro twambaye za mbere nje na Ruvumera, yamazana zibiri, iy'umukara n'iy'umutuku, ngo tuzomenye amabara yazo. Umunsi azidushikiriza turavuga ati izi pantaro rero zocika n'inkango, nyine twari tukiri batoya, tereka tuzicemo. Tuzicamo, tumaze kuzicamo ise wa Ruvumera ngo ashikiye ati mwebwe, ati musti murara hano, iwe ngo ahindure atereka abana, ati ibingibi aho tutarabikoze, ati babarira abana. Yari umunyembabazi nyinshi cyane. Ikindi mvuga kubyo bavuze, hari ijambo yavuze icyamujanye mu ijuru, ubu nyine mukaba mufite icyo muhamuvuga, nuko yari umuntu w'umutima mwiza, utosengerwa n'undi, utohindurwa n'undi, yarazi Imana mu buryo bwose bubaho. Hari ijambo yavuze umunsi umwe yarahuye na mukecuru nyina wa Rubonera agiye gusenga, aramubwira ati mukecuru, atubwiye mu Karinga uzoza ugenda buri munsi muri iyi mvura, ati wasenge hano hafi, ati kizogutangaza nuko nzogutanga mu ijuru, kandi washika mu ijuru akaba ari uje kugutega. Ati nzaza ngutege, nzagutanga mu ijuru, ati kandi uzabibona. Yavuze amagambo menshi kandi afatika. Data wacu yatureze neza, yadutunze nk'umubyeyi. Abatabizi nibo botangara, ariko nkatwe tubizi, tuzi kuko ijuru yari ifite mu kuboko, kuko yari yizeye Imana, kandi nta muntu yagiriyaga nabi. Uko bavuga ngo iyo nzoga ni iyo nzoga nyine, ariko n'umunsi yayinyoye yatungwaga n'amarira. Washika mbere yo kukwakira agatangira akarira. Rero icyo twavuga, Imana yagize neza kumuheza iherezo ryiza, ariko ni n'umugisha wacu. Hari umuhumwe wacu wapfuye ngo ni Gatoni, abantu bose bagaza bavuga ngo Gatoni Gatoni, iwe yamavuga yagira ikintu cy'inzozi, aravuga ngo mbabwire ukuri, Gatoni muzomuvugiriza ingoma abantu bose batangare. Gatoni yishwe n'urupfu rwo kuraswa. Akimara kuraswa gutya, Hamaseri kwa pasiteri bavuye mu nama, abapasiteri kandi staff y'abapasiteri basanga aho yaguye. Ati nta kindi yaravuze ngo cyanta arakora, sindaroga sindica n'umuntu, ariko ikindi cyose kibaho mumbabarire. Baramubabara, baramusengera, amaze kumusengera, Gatoni ntarindi jambo yavuze, kurya murego yavuze. Rero ni amahirwe akomeye, ni umugisha Imana yaduhaye. Kurya wa mugabo yavuze ngo izina ryiza nari ryiza, ntawe uzatunga ubwenge ngo yitwe mutunzi, kandi agire n'umutima w'imbabazi ngo azabura ijuru. Muzehe tumusabira uko ryiza ridashira, kandi Imana ibakire mubera bayo. Murakoze.